Elaetsa ya matshediso a lesola Pearl Shongwe e tsweletse go goroga. Maafrika Borwa a ntse a le mo dialemo ya tsa tirelo-kgaso eno go tlhagisa kutlobotlhoko tebang le lesola ga Pearl. Bontsi bo ne bo thologetse kwano Auckland Park go tsenela tirelo ya matshediso. Lesola gagwe le kailwe jaaka tatlhegelo e kgolo mo kgasong le mo bašweng ba Afrika Borwa. Her passion and dedication set her apart from many of her peers. And what do I mean by this? When we were looking for a presenter on a show called One Day Leader, we're looking for an on-screen replacement. Pearl became the natural choice. Shongwe o dirile mo mafapheng a le mantsi mo kgasong. O dirile jaaka Mogasi wa dikgang tse di farologaneng tsa SABC go akaretsa le Weekend Live. Badira mmogo ba mo tlhalositse jaaka Mogasi yo tlhwatlhwa o batlileng go mo gopola ka ditiro tsa gagwe tse di tsilweng diatla. She got to, work as a marketing person at one of the malls in Johannesburg. She was on radio, she was on television. I mean, she really just did it all in this world of media. Pearl was more than just a colleague. She was more than just a TV wife, but she was more of a baby sister and a friend. And I'll find it incredibly difficult. Khaitsadi o mmokile jana. Your heart can be empty because you can't see her. Or you can be full of love that she shared with you. She didn't just have a beautiful face, but also a beautiful heart. Umntwana bewuthi mawufika from KZN, the first kiss uzothola umuntu omfuthi. Tirelo phitlho e tla tshwarwa ka la matlhatso ka kwa Deep Kloof.